kugira ngo nakora muri commission yitwa bateze bacaro najya ngutwena natusara mkugira ngo ise na niwe cyamani. Abatura okurwo mu cyaro cya Rwenjojo mugombora ya Cyampunga Bushenyi district bagira ngo aha bantu bishatu anano umwe babiri behandikise beberana no umwe no babiri bari mu register yo kutera karuru. Abaturano bagira ngo chairman orho bwahati niwe yacyukozire arkwihamwe aba babiri batakumuhagera obarkwatanisa nanorkurra ibyo kuteza karuru omurka gwabo obar kugira ngo numutabano wa chairman. Abo kugira ngo yitwe tukasanga atari mu register kandi twayihandikise tukasanga amazina gito mu register gatarumu tukumanya register yitwayihandikisemu niyo batusomire bakasanga batusomere ndizo itarigeri yitwayihandikise mbita ko utatera karuru ubwanyuma kwesanga atari mu register kandi twayihandikise kandi ubwanyuma kusanga atari mu register twagiye gamba kwa leta polisi yateye amasasi twatatana twateye karuru. Bwanyuma y'abatura kushanga batari mu register mutabano wa chairman owabera yetsimbere kandi okora nka parish registrar haizo bari kutera karuru akareta register ndijo kandi yijana polisi yatera amasaso mwanya nuko abantu kwirka bakahunga. Iyo kubanza ndumu ya kabiri tindu namwe nkati ukuyo yo ningamba ati mbaza kurete eyindabe ndumu mukandi ka wabiro yahandikise dereri usange yabo tubashire zikaziribiri baje kwa sanso bashomeje baje ngungumwa hoyo teko bana nkabando mu yakabatindumu tono maza shamwe kuma nkango nzayirwa turabasaba kuru nkaba basta muhare nare ugumsha akategeko y'abakirmane SU1 arahanye meraro abasha muri bace barkuriya abintu basagara kuri umuguha twaye tumbuza basaka batera amasasi ijane muri yakashatu. Abatura bagira ngo cyo kubazabera kwerondera chairman we cyaro cyabo nakajogo kenyen kandi ekitibar kukikiriza baba batakwenda kugira ngo batusaremu tera karuro mburingane buryo mwe nakuba chairman mu cyaro abe turezara abe mayisi usange burukito no bumuntu no cyekura stamp no kugiye kandi stamp twende kumahagombora yakuma yitwiza tuzagombora tugiye kumwe tubene twagiye iyo cyaro yangire maze kwandika nsanza kwechekinga ayabena handike yajya ngo nakabagituye bayiro bagituire chairman ngo agituye twayechekinga namwe itwe Rwenzo tino mutaye chekinge nomwe omuyeje regise baye barese kuma no kuyagenzo tino muntu nomwe wa Rwenzo zo abasize kwechekinga twabuza ngo tutakwasa kwechekinga kabaje ngo twechekinga baje ngo twece takaza kushibuzo gutumura umugwi. Abaturano bagira ngo kisingire yo kuba maramani bwanyuma ya polisi kutera amasasi abantu bakunzi yagabo owabere nateza karuru akabagira ngo akaruru kashazwamo ngukonka kubo abayiro mu abazyo batyo barangero twireho chairman ngo nuwe yasinga karuru aje ko umwazo utakasese twakorangura umwe mbebe simbe mu bamurangera ko musinguze kandi taratire karuru so nsabaki muskandi nsabangu ngo buringaniza nitetera karuru kabandi. Abatura bagira ngo busasi batwire beine bwingi hoteli honane cyo kugura stamp ho wa chairman stamp ya Rwenzozo kobere no banonda karoni obere no sasura sirinjo mtwaro gumwe mtware birugaruka hiko kandi stamp bari kujumuhereza bakamana inki nempapura zo kugira ngo atwandikire nka chairman wa Erosi aba government ne musasura magayani omukikurogo nangwa na sasa munonga mukikuru wo mukikuru umufakazi akaguza ikibanza cyana so mwanya gundi mtwaro 50 kati sasa munonga mtwaro 50 kabiri 50 yijwi abebyo bushoborozi bagambira abatura ngo mutabano wa chairman bakaba bekereze inengu hataka kurro kuteza karuru ngukonka ekitongore cy'ebyo bururu habwa Bushenyi district kikabatera hansi abayesimbe transfer icyo twikiriza imwe kandi nakifo gunimpamya akakiruka noke Jonathan supervisor ugombora agira ngo umuntu yakugira ata kosa twitubita umukoma hasigara ubwa isi ngo mutafuri gw'iciko biza so mwe naho kandi tandamanyiro ko mwana ukihagarikira nkahi kuno mwebembezi abebembezi kandi abarya banyu when tugira ngo bururu bukireka ba free and fair kandi hagera mu nshonga electoral commission ino mahanda ubwo kwa addressinga mu enshongezo mbire nafunde okwetongwito kw'abantu ba Rwenjojo ngaciye amanu kuyagaba kandi tugerizeho ko bahabara
ikigaba nikikorwa twagezaho kugamba na n'okukura eby'obururu mu disitulikiti ya Bushenyi kwonka tiyabaasa kukwatisa omuzaitu kugira eki yatugambira baitu nitwija kugumizamu turikukuratira enshonga egi.